teu bener. Wes, wes ya wes, iya, iya. Ti saya, ti tukang jahit. Pak Eben tuh gelut di dia mah disawer sih ya. Resep kana gelut kabinnya Pak Eben mah. Kayaknya wes aja. Wait ya wes. Wait ya. Wait ya. Sia. Iya iya. Woi iya iya. Whoop Oh. Ya. Woi.